Ago! Order for mark your calendar way near the fashions from kyebi brewa ebinsi wo Eastern region and Ghana hadda October busumi OFORI penny fee at Tun Safrel Sebra 25th anniversary Jabo Kesia no ase na ho and what she was saggy from with OFORI penny no yam e won in Numa pa ho memene that 12th October 2024 chebi mind be you butu na ye be chira mania ni amamre papa bi anopa no ndu pepepe ye hia wesenwe wo chebi OFORI penny fee efie no num ni anana prempuntu ama ochiman ene Ghana mangina na sesempo de de keke enti efie po ye kosi atoye etifi kosi nafo ewiase nyina kabom ahye na nani onyam e wo sompa banbo ene mpuntu a wo prima ne maya bribia we enya afahye bi keke o eye ni onyam sha ebi mada enti bre na be ka ni gi samson kwen ho ye hye wo chihine ne onyam e wo ni sunsumpa wo de tai wo chima machi enti bra na yen kabom sha ya hemfo abesin ko nyine ne onyam e wo nhye sopa wo de hye wo chiman we yantremu bia friend we ayafasha ye de ka ya bekwasem ne de ahye nananum ne onyam enti onia enyi hu frimo bra na yen nyina yen kambom ne yen hye wo OSAGYEFO OFORI penny ne onyam